आज आमी हिंगसून कोलवा सर्कलाक वतले, कोलवा सर्कलासून मागीर बेतालबाती बॉर्डरीचे वयतले. हे जाता म्हणल्यार तेंगेले 3 नये डोम्स बांदलो आहे, ते बांदून तेंगेले ते इंटर नेटवर्क उरला. सो ते जाल म्हणटरी म्हाका दिसता हो रोड आमी मुखार घेतले. सो द आयडिया वॉज हे फॉलो अप करून मनसुना पयलो लोकांनी खूब त्रास पडलो. प्रिवियस जे अप्रुवल्स जावन काम फकत सिवेजी लागून उरले. सो सिवेजी डिपार्टमेंटा कडेन PWD सिवेजी कडेन परत तेंक खाटी लागून तेंगे ते कंप्लीट करून घेयलां. आज फायनली म्हाका दिसता द पीपल ऑफ कोलवा डिजर्व टू हॅव दीस रोड. हो जो कायद्या रस्तो आहा म्हाका दिसता हो कायद्याचो रस्तो आज तेंक डिजर्व जाला हितू वर्सांनी. आनी आय थिंक इट इज गूड दॅट फॉर द मन्सून एवरीबडी इज गोइंग टू बी सेफ. आनी अशें करून म्हाका दिसता आख्खे कॉन्स्टिट्युएन्सीन आमगेले सगळे रस्ते जे थोडे उरले रस्त्याचे कंडिशन कॉन्स्टिट्युएन्सी जायती बरी आहा. इट इज मच बेटर दॅन अदर कॉन्स्टिट्युएन्सीज. द रोड्स आर गूड ओवर हियर. हे थोडे रस्ते जे उरले ते म्हाका दिसता आमी लोकां एकठांय जावन फॉलो अप बी करून हे रस्ते आमी करतले. सो आय थिंक इट इज अ गूड थिंग. युनायटेडली आमी सगळे आहाय आज. सो वी आर एज वन. We are one team of Kolwa. There is no opposition, there is no nothing. So today we are all together here, come to respect this, whatever work is being done. No inauguration म्हणून, but this is a continuous process. कोणी government येऊ, कोणी MLA येऊ, कोणी येऊ. The progress must go on. The development must go on. हे सुद्धा कोणाय आपण सुद्धा credit घेवपाक हे तें. Credit goes to the MLA for following up this matter. And today we have the hot mix on our roads. Thank you very much. As the present MLA has said, 80% of road works have already been done in Benalim constituency, which means Churchill Bab has done complete road development. When it comes to road, there is not a single constituency that can compete with the development that's done in Benalim. When we come to this road, if Kolwa, only because of the sewerage work, the road was stuck. The work order is here in front of you. It's a 3,88,00,000 work order. We are not doing social media work. There's only one social media MLA. It is a continuous process. No, it might be a continuous process. But during election, the same MLA had said there is no development, there is zero development in Benalim. Today this MLA is changing his stand. Today he is saying all the roads are complete, 80%. दोन तोंडाचो सोरोप जायनाला एकूच सायडी उलोय तूं उलोय जाल्यार केल नाल्यार केल ना मूड केल जाल्यार केल मूड.